Kakasi Students Union Nongpo Circle hak arpukandai terik ujemang arhajar arpulai kalalit bentuklah regejung tungkam hak Office District Medical and Health Officer DMHO hak District Riboy. Kemudian Nongpo halur kejung penelong yang interview tapkam yakowe ke post storekeeper District Warehouse bandru teli ke post staff nurse. Kani kejeng let jong kaki SU ban pensange kani ke interview jong ki kun samla hak office DMHO nongpo kalong hadian kejeng yo ujor naki katu kanengut ki samla ki beladat men apply kini ki post ki bala pen sengau hak seng ki SU bakim sengau hon ni kejeng penmi ki kerteng ki bala ban let ai ki interview hak ni kesngi kata arngot hak post storekeeper bat sangot hak post staff nurse. Habakran bakawai ni ki samla bala poi hak ni kejaka naga bentak interview. Kalau itu bakadap nak jeng sungulungo, bakan i kerteng jogi samla ki bala aban le ek interview hagani kesngi, bala penmi nak kalian ki board peniat jogi jeng tungkam hagani pos. Kalau itu ru bayar jeng penmi ek kerteng ki bala aban le ek interview, kam syamladun kanu kanu jeng pentip jogi nong tap gini ki kam. Da ke babenrap ru bagi ladai ban ai jeng tip ladai pelat ik notice jogi ki kerteng aga website, hendrai kam syamladun setia aku kata. Nak kalian unong ilam kaki SU kata Office Secretary ke North Khasi Hills District Ujon Lengdo. Uli itu bagaseng kalau syim kesen jam man pensange no ikini interview hagini ki kam kalau long hadian ke jingyo jing ujor ni samla ke belatap kam kumbalapan benar ke office DMHO ke nongpo. Uli itu ru beliau jing tip baladon kumbahnya teligi pos ki balaj. Balapan menapat ba ndrei ke basngul ngo kalong bahasan telipat ki pos keladon lupa ki kerteng joginong yo ikini ki pos kabala pensyayong hi ya ki katukane ki samla tapkam. Bad ke belapan bore keseng bahkan sengap ikesor jong ini ki samla halor ke jing bom hun ke jongki ya kerukom tapkam. Kum tanah kalian keseng kalalet ban pensange aswasipor ke jing le interview hagini pos. Tak hadu mendala ban penbed badio ke jing hun joginong tapkam hagini pos. Apa yang dia mai notice balasha shortlist lepas interview asul ko nama bambangi kanyo notification say at least po website ka bagi ay to website bingin apply ka ni kakamru ndani halo panganda po yung niru nga check ka ni website mereka ndani ban mention hang tag shortlist candidates the day bikila mention di katangi last to namar hakajing tap kap demo kidan gi basha reject kidan gi basha ban kidan gi ba confirm ban yo kan appear ke interview rai hang ni menta bade ka lokan pairs ko wero kapus kalau interview tadi shortlist candidate kilami isang dia kemudian mentau ini sudah banyak tak interview am harus tap baik itu electoral department dan kam sudah ada interview nama apa dah kumlu ke interview kumku ki kampe kawai ke post kinole interview di kau di hazar mud su am not spot di kau dan Henry Handi pada Henry tu lagi post sangat kita shortlist candidates kalau mereka tentang selai itu tugas list jong kita gi candidates mana interview ni last tu ba kanite kalau unfair tu naki samla boleh kita wan interview ke office di MHO bagi dan kita kerja interview ba kami baik guarantee kada kapus kadang nyo teli kad basan teli kala dol pai kerteng na kalian keseng ilawan soi hab kata pengilawan persengek sendon ya kan dia kerja interview na kalian keseng imkwa ba kerja tungkam tungjam kan no seliang mat imkwa ba kibru kibal yo kami jam ngne ba kilat del pa kibru jongki jong minister MLA kumbang ile yo jeng tip dan bagali kendu ya office juga DMHO ya pensai ba jeng interview kami sim tang itu kibala biang ke notification joki nah kalian ngaseng ina pensangnya swa sipor ya kan dia jeng interview atat adin ba kila pembek dah kembali nak yang jukiro kila simi karai makin sengek swa makin sa pembek adin nak yang seng kentu ki office jaga di MHO bakin penyat renti jaga jengur interview jaga kam today ben yo ya ka hak jong kitu ki badai ban yo ban yo dah gitu ki bru jong ki bru ki minister yang MLA
ladon kerteng kumangyo jiktip